Bonjour à tous! Tanitsika androany, inona hafantaranao vadinao avy nilelo olo hafa? Voalohany, anao ndraiky vadinao koa fa niaraka tokantragno fa ela, mora mamantatrizy rehefa avy miboaka na izy nilelo tamin'olo hafa tagny na izy tsy nagnano. Ireto avy ny signe mety hafantaranao azy. Voalohany, vadinao avy miboaka falifaly lava, mila melo anao zay fa avy nilely izay satria io filelena io manala stress. Izany hoe na dia misy problème anao na dia somary tsy à l'aise anao rehefa voa izy tsy maintsy falifaly fô. Izy io tsy raha kinia fa automatique satria anao avy milely misy liquide antsoina hoe précombe. Ny asany io tsy vitan'izy manamora ny fidiran'ny badoda, tsy vitan'izy miaro ny spermatozoïde fa mitarika anao ho à l'aise rehefa avy milely. Zay mahatonga izy falifaly lava mimoemoe rehefa tonga an-tragno. Faharoa, izy miditra an-tragno romodromotro lava, mitady raha iadivana fô, kabaka tiany andavanandro voarinao atao sary tsy tiana. Izy eo tsy raha tena vingitry fa mody sary vingitry izy mba tsy hitakosehanao azy satria igny amizay anao tsy mikitikitiky azy anafainany le raha nataony tambadiky tagny. Ny tanjony amin'igny dia anareo matory tsy mifampikitikitiky satria lataka io koa 1 heure de temps zagny avy milely, io mbola tsy mihenjagna tsara. Io fafantaranao azy voalohany. Fa izy koa tezitry aminao, anao tsy ke nikitikitiky azy. Zay amizay mahatonga izy mody mila vanina rehefa tonga an-tragno. Koa fa nagnan'igny vadinao avy nilely izay tambadiky tagny. Fahatelo, misy fofona hafahafa satria olo avy milely io misy acide linoléique miboaka. Io zegny mampisy fofona hafahafa izay mitondra formule chimique C18H3202. Igny zegny rehefa mivoaka io misy fofona hafahafa zegny anao avy milely. Ity acide linoléique ty tsy voatery membo fa misy fofona hafahafa ary tsisy mitovy nin'olo jiaby amizio. Anao koa hamantatra izy amin'ny raha karaha zegny, mizanara anao manao câlin vadinao izy koa avy miboaka, mizanara anao manao bisou azy satria izy koa misy fofony tonga de regninao eo no eo. Ary zay mahatonga vadinao tonga an-tragno tonga de nandeha ladosy ny seky, melomelo anao zay fa avy nilely olo hafa izy zay. Fahefatra sady farany, mitady te hatory izy rehefa tonga an-tragno. Parce que pendant les rapports sexuels, le récepteur sensoriel et les neurones sont fortement stimulés. Mais après l'atteinte du plaisir, les corps et les cerveaux se détendent progressivement. C'est-à-dire, mandritra ny filelena nataony dia mihetsiky mafy ny vatany ray manontolo. Or, supposons navita toro araiky izy tagny mitovy amin'olo nilo moins 7 km ka tsy maintsy reradraraka mitady repos ny vatana sy ny saina. Zay amizay mahatonga izy tonga an-tragno te hatoritory lava izy. Koa afa nagnan'igny vadinao avy nilely olo hafa izy zay. Bon, en fin de compte, ireto fihetsika ireto no afantaranao vadinao avy nivoaka nilely olo hafa izy zay. Izy koa fa niova en état normal, donc efa melomelo anao zay. Voalohany, falifaly lava izy. Faharoa, romodromotro lava izy aminao. Fahatelo, misy fofona hafahafa izy ka mitariky izy andeha ladosy. Faefatra sady farany, te hatory izy an-tragno. Koa fa nagnan'igny, melomelo anao zay fa avy nilely vadinao zay. Merci! Thème magnaraka, arahony pejy. Capitaine Lakambi, yes I!